Batitos khan yu balang usi am jong ka KHDC. Habis mentah katnya tainya hapo district council mentah kasi ka khanda tarik ulber arjar ar ulong bah katnya penwit put kami khala ba ka asam di ban shim ba uput usam jong ki khasi state udi balong ru uput usam jong ka jalla kada kolong ba uput usam jong ki khasi state udi ru uput usam jong ka autonomous council ba uput usam jong ka council udi balong ru uput usam jong ka jalla na cuma ia kapan benar mau ke statement ke jumlah kebenaran. Maka kalau bawa tak kalau maka jika pun apa yang asam tak kami kerja upur usam jom kasih spirit jom kasih spirit udah upur usam jom ke autonomous council baru upur usam jom ke autonomous council benda upur usam jom kasih kita kan nomor kapan dia keren dia bershow nomor apa dia keren kita jika benda upur bagai juga dulu bagai sedikit negara kampung sana apa ke district council kampung sana apa begitu kan kade job try dulu but yang berapa di dan gimana kisih isoda ilundo kiba pet kiba kni ya kijakan ba hati ini